أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ta'ala, mula-mula na magsarang suko kita bisiya tiyak kita pinagtipon-tipon na sa sangaman ito. Tiyak kita pinagkale-kale suala na sa sangaman ito. Tiyak tausal tabi in pangumulan tenbi si pangandakan ne dia tahu salwe tebi oras tebi si sengaman itu pakai doan tebi hatinen samlit pakai doan tebi hatinen kahapan si Allah subhanahu wa ta'ala mencari pelanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sige ipeku kabisakan tak song binisalay baya dahu kunalam si kaam yene salam me muslimin atau akan salam me muslimun amban dunya labi bang si pinaase ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bain Allah subhanahu wa ta'ala tahiyyatuhum fiha salam. Iyan bang in mu'minin magdugpak dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala tagna tabenga iyan sinbeheren hatinen magsalam sinalam siye iyan hatinen panampang de sidang buak pong tinairen. Kwa itutuk bago si kaam in salamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gado hepiin niya tanto kapag suy-suite bisisengaman ito kuat malingkan. Niya pamagakawa Allah subhanahu wa ta'ala si kitabi بين الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Bangsi pistahan manusia, bangsi pamayam manusia, bangsi pamayam ipun Allah subhanahu wa ta'ala hatinan wekaisip inurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala testing atau akan bala imtihan. Sumegwa bin Allah subhanahu wa ta'ala ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hatinan me umat Islam in kitab itu masih kita pinatekkahan wa Allah subhanahu wa ta'ala testing imtihan atau akan bala. Gak dapat kegay pinatekkahan wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kaune ke kita itu. Dapat kegay pinatekkahan wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kaune samian hatinen yene basak mag-ibadatin bisan mismo iyan naman kanabinabihanin pinatekkahan lusiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatekkahan lusiya wa Allah subhanahu wa ta'ala imtihan bala. Tinastingan lusiya wa Allah subhanahu wa ta'ala.
Bayamanun bil umat Islam. In Nabiullah Adam alaihi salam, si waktu ia tinestingan wa Allah subhanahu wa ta'ala, gak tasandal wa'ne, masiru ia hatinan, sumulang, masiru tasulang wa'ne pangandaakan Allah subhanahu wa ta'alahin, iyan balak benesting si iya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amban sababan iyan na umat Islam, pinaluas iya wa Allah subhanahu wa ta'ala amban, di alam surga, pinapito iya magyatak bulak dunya, bigya hatinin, ga, tatuhod wa'ne, iyene, pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala siyahin. Ga tatinggalan wa'ne, iyene pamagasan Allah subhanahu wa ta'alahin. Ambag sababan iyan, pinapito iya wa Allah subhanahu wa ta'ala magdatak bulak dunya, sumegwa inakahan pa in iya, sumayro iya hatinan magtawad si Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabiullah Nuh alayhi salam, inurungan do isa biya wa Allah subhanahu wa ta'ala imtihan. Inurungan do isa biya wa Allah subhanahu wa ta'ala bala. Tinastingan do isa biya wa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagda'wa Nabiullah Nuhin, daram na inin takale wa'tabi siyam hatus 50 tahun. Illa 50 ama. Siyam hatus 50 tahun pagda'wa Nabiullah Nuhin, sumegwa in anak andanen. Niya pepain kaanuhod si iya na andanen duk anak nen. Iyan testing si iya wa Allah subhanahu wa ta'ala mangsa inge hatinen basagan in iman si Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabisan pepain sa'i, ga rupain hinalihan we'na in pagdakwahin, ga rupain hinalihan we'na in pagpasampain, ga ru hinalihan we'na Nabiullah Nuh alaihi salam, yene pangandaak sihinang mahapin, duk pameges sihinang kalaatanin, masi-masi ruhatinan tinunay we'na pangandakan iyan, we Tuhan na Rabbul Alamin. Pangandaakan iyan wa Tuhan ni Rabbul Alamin, iyan ay magdakwa iyan. Sampai tinampengan wa may kaumanin in hatinan katingihan din supaya kay takalere, iyan ay kaptangan Nabiullah Nuh alaihi salam. Inenan pewere Nabiullah Nuh, wa inkaw hatinan okew Nuh, amban hatinan may adubang. Latag pagay binisawe re, wala kaumanen si iye, sumegwa pagya iyan hatinan kasaben nalaning sinandalan wene, pagya pangandahakan iyan Allah subhanahu wa ta'ala si iye. Sinandalan we Nabiullah Nuh, masi-masi rupain in pagdakwanin, sampai dinaag na iye wa Allah subhanahu wa ta'ala maghinang jahitra. La inaisab hatinan pamisami qawmannen, bang dumen na hadya pa inde pagyatanda kahingig Nabiullah Nuh alaihi salamin, ga kami pinain bakas makakale, maghinang bangka diata maghinang jahidra diata punsak puno. Ipinain hatinan taratalahan dihanan na intahikin, bang way paghinangan na jahidra diato diata punsak puno to, bang ina na pinain hatinan, iya maumatag si Nabiullah Nuh alaihi salam yan. Sumegwa pagyaian ang bandaan Allah subhanahu wa ta'ala, masi-masiin paghinangnin. Masi-masiin pagtuyo si Nabiullah Nuh alaihi salam. Nao kita bimepong tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyatahinang Nabiullah Nuh in magpasaplagin, di alam siyam hatos 50 tahun, in kita itu umutan bi tasabbut hatinan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinan in pangumulan ummatnen langkaw na hatinan enam pugtalun tahun. Bang niya pinaumul wa Allah subhanahu wa ta'ala si ummat Nabiullah, si ummat Rasul sallallahu alaihi wasallam na dahatus tahun, iyan hatinan bonus pangurong siniya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumegwa esebte bipain na ummat Islam, sahabat na bin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangmulan,
bangin manusia iyo tahain umunan ngabot me hatinan 70 tahun ngabot 100 tahun sumegua hatinan in pangmulan nen tausal wa ni si pag-ibadatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ni manusia bang ngabot niya me 70 tahun ngabot niya me 80 tahun ngabot niya 90 tahun ga niya tahinang wene ga na tapabagkas wene ga niya taamban-amban wene tu si bulak dunya buat malengkan hatinan bisa kalaatan siya buat malengkan hatinan iyan ay kakahinang ni kalaatanin bain Allah subhanahu wa ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa naktubu ma qaddamu atharahum hatinan sinuat iyan wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan ay mataparahan manusia iyan gak pesi wapat gak pesi inad daw Allah subhanahu wa ta'ala pag mehet-mehetan na were bang ina kategkahan din taabot siya pinapole wa Allah subhanahu wa ta'ala in kahantang tiyan ito may umat Islam matudya tak bulak dunya ito and gwero kita bikahantang mag-abroad gwero kita bikahantang patulak gwero kita bikahantang situlakan masing-masing iyo pisan-pisahin getiga tabi sila hattalahin masing-masing pa ingegat in pangatian tan ditujuhap lahat tabi alhasil gana dapat na umat Islam mole kita bi pabalik tuju Allah subhanahu wa ta'ala natupe si bulak dunya bangin mahab pikilannen bangin hatinan mahab pikilannen inusal we'ne pagkatay sa buwan na tahala ang banlahat lengan ni hatinan mapatalahin lengan musaha taawot niya si tulakan ipinabawa ni hatinan iyan ay matahusahanan pagtaabot niya hatinan mole pabalik ang lahat na iyo kategkaan na pagkaiyan inasiasinin iyan inasiasinin pagkaya mole ruya pabalik ang lahat na ga sinayang na oras ng si hatinan si tulakan na sumegwa pa yaman tabi ko may umat Islam kami ang ban may manusia tahala ang ban lahat pagsakay iya sila hantala pagka na iya magtapit duk may matattuene ga na iya magtapit duk may usbawais ne tala na iya ang ban anak andane kanian nen silahat hatinan mag-ibadat kanian nen silahat ng lausangin mahatinan takita iya palengan-lengan masjid kanian nen silahat takita iya bang lausab to dukahat iyo iya hatinan hab madrasa kanian nen silahat magpais sa piye kanian nen silahat pinakagdatan iya pagbutekas pagyain na iya situlakan hininang newekne kinabayaan nen hininang newekne dinuhulan newekne kinabayaan ginhawa nabsunen lepas na in pag-ibadatin, lepas na samian paghatinan pangandak sinang mahapin, lepas na hatinan, iyene may bakas tahinang ni amban lahatin, embes iyen tahala i amban lahat, pagyaduki hatinan, ngahapin pag-ibadat nen, pagyaswa na iya rejikine, pagbutekas, ihati iya hatinan, nambay magkarusuhan sila tayo. Na in Nabi Allah Nuh alayhi salam na umat Islam bang ito en pinandang we'tabi inan na we'tabi dalam pangatayan tabi sarta hati ng pinikil we'tabi in mekanabihanin makalanduheb insigpigden makalanduheb samyaan insigpigden way me umat Islam Nabi Allah Nuh alayhi salam inni da'awtu qawmi layla wa nahara pagda'wah panaabit Nabi Allah Nuh alayhi salamin duman ni hadja kwa si zaman tabi kwa ito si zaman tabi kwa ito kwa na si zaman ito en hammis pi si hammis jumaat pi si jumaat sangem pi si sangem sumegwa in Nabi Allah Nuh alayhi salam pagda'wanen payamanun umat Islam hawa tanda panunay respondaakan Allah subhanahu wa ta'ala inni da'awtu qawmi layla wa nahara pagda'wanen panaabitnen si ello duksangin
gani paghali sin Nabiullah Nuh alaihi salam. Dialam siyam 120 tahun pagdakwanen elaw duksangem sumegwa pagkihatinen kurang in magkahagat siyahin. Kulang sa amian magparat sa siyahin. Kulang sa amian manuhod siyahin. Sinandalan wa Nabiullah Nuh alaihi salam hangkan na iya ginaako Allah subhanahu. In Nabiullah Isa alaihi salam na umat Islam nasabot na kaulaman yan hawatanda kasigpitan Nabiullah Isa alaihi salamin manghatuin Nabiullah Isa pinapitu Allah subhanahu wa ta'ala si zaman terikwa itu ininan dan rahu kita bibisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Isa alaihi salam na umat Islam gana tasabut lumakne gana tasabut lumak Nabiullah Isa alaihi salam ini saksamian lumak-lumak nin hatinen iyo iya si desert lumaglengan-lengan Nabiullah Isa alaihi salam intak-intak ni hadja hatinen kapahalihannen ga'nya tasabut lumak Nabiullah Isa alaihi salam dumen ko si zaman tabi ko itu magparasahan kita di manamal tanda nen niya pe may amban manusia bang pagpayam na inlaut nen hatinen gay kasesewan ne iyo tinaibian we ne iyo tinahalaan we ne maggamot pa si Rajiki pinamurong siya wa Allah subhanahu wa ta'ala. In may zaman dumehalulay may umat Islam bang niya pangurong siya wa Allah subhanahu wa ta'ala magsukur siya paggewe tahati wera in kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Nabi itu kita bisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daran na takale wete bang ina hatinen siranen bang ina samian tarikh Rasul sallallahu alaihi wasallamin takale wete bang ina ilawayan wa Rasul sallallahu alaihi wasallamin pinaluas iwe kauman ni amban Makkah sampai pinapatay may sahabat nen sampai pinapatay hatinen samian in sawe nen pinaluas iwe kauman nen amban Makkah dumen pepain pinaluas hatinen iyo hadja iya binomag bisa pinaintahala na kiyo amban Makkah pinatahala iyo may kauman nen sarta binisana pa Rasul sallallahu alaihi wasallam kapag waan lahat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in kita bigwa ito banghatinen in pagdakwahin ga'niya taekdo bang in pagdakwahin pinain pagya makamudarat UN gay hatinen tinagkain manusyain bisan luin manusya UN dialam kauman UN maghinang maasiyat hinalian pagya bahasa gay haparasan may si kauman UN makatalaw-talaw in kauman UN napayamanon nila bagni na maghapin hatinen si Indonesia mapalagay miyaan inurungan siya wa Allah subhanahu wa ta'ala bala takale uwe tabi sarta takita uwe tabi dugde mata tabi hatinen iyan ay pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala sila hatiin iyan ay lahat pinatekkahan wa Allah subhanahu wa ta'ala bala sila hat Indonesia mapalagay miyaan iyan tagna katekkahan agama Islam bang silahat Indonesia ro naway ito en kauman iyan pinatekkahan wa Allah subhanahu wa ta'ala balain tagna katekkahan na Arab tagna kapasampayan kauman dalam hatinan lahat Indonesia iyan na lahat iyan sumegwa tagna isab hatinan pinatekkahan bala ga'wa kasaiyan bala pinatekkaw Allah subhanahu wa ta'ala sisiyahin iyan na lahat iyan isab
Wahai umat Islam, wahai sa iyan, pinatagkaw Allah subhanahu wa ta'ala silahat iyan. Pinatagkahan siya Allah subhanahu wa ta'ala pagyagaan na niya magtagas-pinagas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kanian din, gayon siya magtagas-pinagas si hinang kalaatan. Gayon siya magtagas-pinagas si hinang kalaatan. Bangin pong tinairan maghinang kalaatan ni uhadya pinasagaran wede. Sampain me matagtueren. Mang takita wede anak den pagyanong kanse na inanak den ni uhadya pinasagaran wede. Na ini siya pinatagkahan wa Allah subhanahu wa ta'ala para. Na ko ito pa man tabi bang inimang matag silahat tabi ba sila rin. Payaman tabi bang inimang matag silahat tabi ba sila rin. Si zaman lay, ga niya takale tabi may kapapuantan di makanaksin. Si zaman lay, ga niya takale tabi may kapapuantan di magbinonong ng pagkasiyakain. Si zaman lay, ga niya mag-anyaya inanyaya. Way may umat Islam, pag-ihap sa miyaan in pagpanorin. Hap sa miyaan panesa-nesa din. Hap sa miyaan pikilan din. Kung ito, pabanes manusia in silahat tirinyaan. Iyo isang pabanes hatinen in karupanganin. Pag-iway kaulaan dalam bulak basilan sumegwa in me kasinduhanin magparasahan in me kasinduhanin magparasahan napayaman tabi bang ine maumatag silahat tabi iin si zaman lay may umat Islam may kapapuanten di mangkin dunia takale we tabi hatinan in siya nuhut magbono bang kuntarahin me satru. Sumegwa ko ito bang kuntarahin hatinan satru iyo patapuk-tapuk dalam lumane. Sumegwa bang kuntarahin iyakan bisan do sanjatan iyo na kinandaruhan iyo na inenna iyo na ilempunan iyo na sagan kinubul masiru ilungkat pagge kuntarahin pagkasine. Iyan din buwa na iyan ang banbala pinatekkaw Allah subhanahu wa ta'ala si kauman iyan. Bala iyan pinatekkaw Allah subhanahu wa ta'ala. Napin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala gay pinindahan nuene gay kinantian wa Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang kauman iwen banggay inuntul were ahatinan in kahalanden. Dinaag siya magduhul baya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyan niya ruhatinan sa amin pamulian niya oras pagbista. Banggay siya pabalik tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Banggay inasab were Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah subhanahu wa ta'ala fafirru ila Allah. Pabalik bekam tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Palahi bekam tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Dinaab kita bipalahi tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Dinaab kita bipalahi at banggay nakakahinang trimalatin tudyo at hinang kahapan. Dinaab kita bipalahi bangtahinang ten biharam panglangan Allah subhanahu wa ta'ala pamegesan Allah subhanahu wa ta'ala dinaag kita bipisi mahalalin. Bangtahinang ten bimaasiyat dinaag kita bihatin magtawbat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam ashaddun nasi bala'an al-anbiya takala nawe tabi hatinan in me kasinduhan me kanabi-nabihanin bang ine pinatekta si siya Allah subhanahu wa ta'ala hin iyan me hatinan ibtila pagpuas iyan pinatekkahan na isa bi Allah subhanahu wa ta'ala me ibtila iyan thumma salihun iyan me amahapin
penme sadde riwayat hatinen thumma ulama pagpuas hatinen me kaulamaan ubus pinayaman isa bang sinahatinan bang niya taga iman kuhat jahat durok tapung masiruen pinatekahan wa Allah subhanahu wa ta'ala bala masiruen tinastingan wa Allah subhanahu wa ta'ala o kita bimepong tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala dunya tu gapain niya kasanyang teritu si dunya itu bisan pepain kita bi marasahan lumatan bihab taga pangalta na kita bi sasakatan na kita bi kompet na kita bi kilay tanda pagsanyang-sanyangin ilay kasanyanganin dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala tatilaw Imam Ahmad Ibn Hanbal bang sumian hatinen kasanyang manusiain pain si Imam Ahmad Ibn Hanbal menambungin pain tagna pain na talesa wa manusia kasanyanganin ia pain na tagna tekang ne fahasat magdalam surga da kita rin ngaseng-ngaseng na umat Islam wa hatinen in kasanyangan tenbitu si burak dunya in dunya tu kinandang itu kinatauhan wa tabi ad dunya si jinul mu'min wa jannatul kafir dunyahin hatinen kalabusuhan yan na mu'min kalabusuhan mu'min ubus surga itu en sin me ye hatinen kafir natahati wa tabi dialem kabusuhanin tahati wa tabi dalam kausuhanin gaknya kasanyangnya sumegua pagsakay tinilaw yan na kaulamaanin tagya kinabu susiyo na nakura si zaman delay kinabu susiyo na nakura si zaman delay tinilaw siya bang intag takaswa re kasanyanganin painda kya takaswa we kami tuhatinen dialem kabusu tagya we painda kya tu me pong tinay kamihin basagin pagibadat den basag samyaanin pagpangadjiren basag hatinen in pagdakwaren basag in pagtahajjud den sampai kami lumamon me kami sime tumpukan de ituen tahati were in hadith in kabdangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallamin hatinen in dunya itu kueru kita bi dalam kabusu ga itu nya kasanyang tabi ga itu nya kahaparasahan tabi bisan petilaw tabi may kapangata nenne hatinen bang talisan ruke insan nyangin gay magpaindu iyo ga pepein na talisa ko in kasanyanganin buat malengkan bang na inmanu sa in pabalik tuju Allah subhanahu wa ta'ala dukhatinen maghinang iya kahapan duknya katekkahan ne na inkaptangan kon na maid na kusikam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.